reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka tubifurize ibihe byiza mwese aho muri aka karere k'ibigari ndetse n'akarere k'iburasirazuba mwese yaba Rwanda, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, abari mu gihugu cya Uganda, abari muri Kenya, Sudani, Egypt, Mali ndetse n'ahandi hatandukanye mwese muri Afurika. Mbifurije ikaze mu biganiro n'ibyacu bya Bizaza TV Rwanda, yaba amakuru ajyanye n'ubuzima, amakuru ajyanye n'amateka, amakuru ajyanye n'ibijyanye na politike, siporo ndetse n'imyidagaduro. Byose n'ahandi ubikura atari kuri Bizaza TV Rwanda, ndetse n'amakuru kandi ajyanye n'ubuzima bw'urukundo turayaguha umunsi ku munsi. Nitwa Eric Nshimimana, reka mbagezeho amakuru n'ubundi aba acaca. Mumaze iminsi mwumva igisa n'imyigaragambyo, igisa n'imyigaragambyo hariya muri Repubulika ya Kenya cyangwa se mu gihugu cya Kenya, aho abadepite batandukanye bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mudepite Gachagua. Uyu kandi akaba abaye umwe mu visi perezida wa mbere wa Kenya wegujwe ndetse n'abadepite. Rero kandi Gachagua ari visi perezida wari umaze iminsi atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kenya, aho kandi ibitangazamakuru yaba ibyandika ndetse n'ibivuga byabyukaga byandika inkuru zitandukanye kuri uyu mugabo. Rero Gachagua yabaye visi perezida wa mbere wa Kenya wegujwe n'abadepite muri iyi leta ya Kenya ya Nairobi. Abadepite rero mu nteko ishinga amategeko ya Kenya batoye ko bwiganze bashyigikira ko kweguza visi perezida wa Kenya ku biro cyangwa se ku birego bitandukanye, cyane cyane ibya ruswa nibyo bashingiyeho bavuga ko uyu visi perezida agomba kuba yakeguzwa. Abadepite rero kandi bashingira kuri rigati Gachagua gukina politike y'imvanguramoko ndetse no gusuzugura guverinoma. Iyi guverinoma n'ubundi ya Kenya aho yagiye irangwa n'ibintu byo kwigaragambya, yaba urubyiruko yaba kandi n'abandi batavuga rumwe na leta. Iyi guverinoma rero iyobowe na William Ruto, aho uyu visi perezida yakomeje kugenda ayinenga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gachagua rero ahakana ko hari ikintu kibi yakoze muri ubu bushyamirane bukurikiye ukutumvikana kwe na perezida William Ruto. Kuwa kabiri rero w'iki cyumweru nimugoroba, umukuru w'umutwe w'abadepite Moses Wetangula yatangaje ko abadepite bagera kuri 281 bemeye ingingo y'ibirego bigera kuri 11 byose yatanzwe n'umwe muri bo yo kweguza, ko 44 bayanze nabo umwe arifata. Abo bose 44 nibo banze iyo raporo, naho umwe arifata yanga kugira icyo bivuga. Ari kurumva abadepite 281 urumva 44 babyanze, umwe akifata n'ubundi abenshi bariganza, cyangwa se umwanzuro wa benshi niwe wagiye wiganza. Bisobanuye ko rero Gachagua yabaye visi perezida wa mbere wa Kenya. Uyu mutwe w'inteko ishinga amategeko wemeje ko yegura umutwe wa Sena niwe uzafata umwanzuro niba asohoka mu biro cyangwa se yabiguma. Muri kumva kenshi icyo abadepite rimwe na rimwe muri guverinoma zitandukanye baba bemeje, baba bamaze ku kiganiro kandi bakiba kimaze iminsi kivugwa yaba mu bitangazamakuru no ku mateleviziyo atandukanye. Gachagua rero arashinjwa kwigwizaho imitungo mu buryo bwa ruswa. Uyu mugabo kandi usanzwe ufite umutungo munini, avuga ko nyinshi mu nzu n'ubutaka yashinjwe byari by'umuvandimwe we wapfuye akaba atakiriho. Gusa abadepite benshi kuwa kabiri bavuze nabi cyane izina rye mu nteko, bagaragaza ko bari mu ruhande rwa perezida William Ruto mu makimbirane ari muri guverinoma, agenda avuga kuri leta n'ubundi yobowe na William Ruto. Iyi nkundura rero ya politike yatumye ibyifuzo bya rubanda rugowe n'igiciro kiri hejuru cy'ubuzima bisa n'ibijya ku ruhande, bakajya kuri ingingo ya Gachagua. Uyu mugabo rero w'imyaka 59 yose
uzwi nka Rigaji yavuze ko ibyo bamurega ari ibintu bidafite ishingiro bigamije gusa guhindanya cyangwa se kuba bakanduza izina rye muri rusange. Imyigaragambyo rero ikomeye kandi yiciwemo abarenga 50 yabaye muri Kenya ku itariki 6 yatumye hagaragara kutumvikana hagati ya Ruto ndetse na Gachagua. Mu kugerageza gusubiza abigaragambya, Ruto yirukanye benshi mu bagize guverinoma ya Rwanda, agarura bamwe muri bo batandukanye, yongeramo kandi nabo ku ruhande n'utavuga rumwe nawe rwa Raila Odinga kugira ngo nabo binjire muri guverinoma ya Kenya. Mu kwezi rero gushize, ubwo ni mu kwezi kwa 9, abadepite benshi bo mu ruhande rwa Gachagua bahamagajwe na polisi bakekwaho gutera inkunga imyigaragambyo itandukanye muri Kenya, gusa ntibigeze bagezwa mu nkiko nk'uko ibinyamakuru bigenda bivuga. Mbere y'igikorwa rero cyo mu nteko wa kabiri, umutekano ari wakajijwe mu murwa mukuru wa Nairobi. Abapolisi bagenzura imihanda itandukanye mikuru yerekeza ku nteko ishinga amategeko yo muri Kenya, babuza abaturage batandukanye kuba bagana kuri iyo nteko ishinga amategeko. Gachagua rero yahaye akazi abanyamategeko bagera kuri 20 bose bo kumufasha guhangana n'ingingo yo kumweguza, nk'uko ibinyamakuru muri Kenya bitandukanye bigenda bibivuga. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku wa mbere, Gachagua yamaganye umudepite wanditse agatanga ingingo yo kumweguza mu nteko, avuga ko ari ingingo ikojeje isoni igihugu cya Kenya ndetse n'abadepite muri rusange. Iyo ngingo rero irambura impamvu ziza ku 11 zo kumweguza, zirimo ko Gachagua yigwijeho imitungo ya miliyoni zikoresha 5.2 z'amashiringi ya Kenya, ubwo ni miliyoni ziza kuri 41 z'amadolari mu buryo budasobanutse mu myaka igera kuri 2 ari ku butegetsi byonyine. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, ari amafaranga yanyirije igihugu, yaba yarohombije igihugu ku rwego ruri hejuru. Gachagua rero yavuze ko ibyo byose ari ibinyoma bigamije kumusebya, kandi yagiye asubiza kuri buri kimwe cyangwa se kuri buri kimwe mu mitungo aregwa muri rusange. Yongeraho ko kandi ko nta mugambi mfite wo kwegura mu kazi kanjye, nzarwana kugeza ku munota wa nyuma. Urumva ko nawe yinjiye mu batavuga rumwe na leta cyangwa se mu batavuga kimwe na guverinoma iriho. Ku cyumwe rero Gachagua ari mu rusengero yasabye imbabazi shebuja William Ruto ku kibi cyose yaba yaramukoreye. Ku wa mbere yavuze ko izo mbabazi yasabye zidasobanuye ko yemera ibyo ashinjwa. Urumva yagiye imbere asaba imbabazi William Ruto, ariko mu gitondo akivuguruza. Urumva ko ari umugabo nawe udahagarara ku ijambo. Ruto rero ntacyo aravuga ku mugaragaro kuri iki gikorwa cyo kweguza umwungirije, ariko mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe yumvikanye avuga ko atazigera na rimwe yandagaza umwungirije. Ibyo avuga ko yakorewe n'uwo yahoze yungirije Kenyatta cyangwa se Uhuru Kenyatta wabaye perezida n'ubundi wa Kenya yaje amusimbura. Gachagua rero uva mu karere ka Mount Kenya hagati mu gihugu cya Kenya, kabarirwamo abatora benshi, avuga ko yafashije Ruto kugera ku butegetsi mu matora y'umwaka wa 2022. Asabye abo mu karere kuba bamutora bombi bagatora uyu William Ruto. Uyu mugabo rero nuwo mu bwoko bw'abakiyuyu b'abanyabwinshi muri Kenya, naho Ruto ni mu bwoko cyangwa se no mu Kelanjini, ubwoko bwa ahanini buba mu gace ka Rift Valley mu burengerazuba bw'igihugu cya Kenya. Ayo moko rero yombi yarashyamiranye bikomeye cyane nyuma y'amatora
y'umwaka wa 2007. Ubushyamirane kandi bwatumye abantu bagera ku bantu 1,200 bose bicwa mu gihugu bose bashyiramo umwuka. Urumva ko nabyo abashinzwe ikiremwamuntu bagiye batangaza ko ibi ari akarengane, ari uguhotera n'ubundi buzima bwa muntu. Umwaka w'igihumbi kimwe rero 1989, Josephat Karanja wari visi perezida wa Kenya yeguye ku mwanya we nyuma y'uko mu nteko hagejejwe ingingo nk'iyi isaba ko yegura. Yaguye rero mbere y'uko inteko ishinga amategeko yo imweguza. Urumva ko ari ibintu bitoroshye, ari ibintu ushobora kuba wasoma cyangwa se wakumva ukumva iki gihugu rero cyagiye kigaragaramo imyigaragambyo, bamwe bambagana imisoro iri ku rwego rwo hejuru n'urubyiruko aba muri Gen Z generation, abandi bakagenda rero bigaragambya ku giciro cy'amavuta y'imodoka cya lisansi. Urumva n'ubuzima buri hejuru buhenze cyane, kandi ko amakuru agenda agaragaza yuko igihugu cya ari kimwe mu bihugu bifite amadeni menshi ari muri banki ya Afurika ndetse na banki y'isi muri rusange. Reka tubashimire rero bakunzi Bizaza TV Rwanda, dukomeze tubifuriza ibihe byiza, ibyo wakora byose, ibyo wanyuramo byose, nayindi nteguza naho utaha.